Kada je i situacija oko Vesne Zmijanac u pitanju, zaista javnost nedavno ostala i potpuno tužna kada je i ona u pitanju. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će Vesna Zmijanac morati da završi hitno u bolnici i operisana je navodno i urađeno je sve to što je trebalo da bude urađeno kako bi njoj bilo bolje. Odmah su se ljudi raspisali na mrežama, pa tako su rekli da možda ubrzan tempo je i doveo do svega ovoga, a Vesna je i vratila se koncertnim aktivnostima nedavno i nastupala je zaista gdje god da bi se pojavila, napunila bi sve, a sa svojim glasom, sa svojim pjesmama, nema potrebe ni pričati šta je napravila. Napravila je potpunu pometnju u pozitivnom smislu, jer žena je živa legenda i to će zauvijek da ostane. Međutim, fanovi su ostali potpuno tužni kada je nedavno isplivela informacija da navodno Vesna Zmijanac se nije osjećala baš najsjajnije, tako je otišla i na pregled gdje su ustanovili to što su ustanovili, pa onda su i hitno uradili intervenciju. Kako prenosi svet? Navodno, Nikolija je van sebe, naravno zbog svega toga. Mama, ne želim da te izgubim, ne smiješ još da umreš jer si mi potrebna, rekla je Nikolija u suzama, navodno kako prenosi svet. Čitavu vijest imate da i naravno pročitate na portalu Sveta, a javnost je pružila nevjerovatnu podršku Vesni Zmijanac sa jako dirljivim riječima. Naravno, mnogi očekuju uskoro i na koncertima i mnogi očekuju da će ponovo da zapjeva svoje najveće hitove. Mnogi se nadaju da će Vesna Zmijanac biti dobro, da će to sve biti apsolutno u redu i da nema potrebe za brigom. Ali ukoliko je tačno ovo što je i prenešeno, Nikolija je potpuno prirodno van sebe zabrinuta jer ipak je majka u pitanju, a Nikolija i Vesna su jako bliske, jako povezane, o tome su i same pričale. Ali nadajmo se da neće biti potrebe za daljom brigom.